politics hi ai siapa apa ihet sia ai bana bang kain sunga ana 1972 no dilo Singat constituency kana election at kapahi no akai zilsah sa bena niya liway ana kaya 2012 in hi political career hi kapana kapasi daw ng kumsot pikat nung hindi ahin lang laigel dan biglo jadi dia sama ama dan ini lah kadinga ding citain kadinga akai di mamain ng pagkikoya abana so sai ko imayin rizalan ki puan lep kai malala second prize na umlo patuan hello mo sinan delgin siapa abana embana bang no ini negel kaya ini gimana ada bisa kita tuh apa dah BPO mapasian o hidung zuin sampai di BPO mo apa namanya kia hina en ngin ya abana bang oh wow nanleh kalau sama nang orang tu kalau nang ABC na teh sama kahihiya ugo sima kazum thaba la tua simo a ke kan candidate na lai tun na he candidate tang nei na lai ka hi chi he chi ma ban ni kawa es khel chu pun paisa te a everyday election dia ki mo bong lai dan chi te ni oi ka sak tam pi kha dau ma tua si he isep dai dan ni dai dan lai abana bang you gana gimana macam you ya be